Dobar večer svima, odnosno dobar dan, još nam je dan danas. Dobar dan i dobrodošli na radionicu koja će se baviti temom igre i dječje igre i zašto je toliko važno. Odnosno, bavit ćemo se nestrukturiranom igrom i koji ona ima utjecaj na razvoj djece. To mi se učinila kao interesantna tema, jer nekako smo svjedoci da sve manje djece imamo u parkovima, da se sve manje djece igra na otvorenom i da sve više vremena provode u nekakvim strukturiranim aktivnostima, što zapravo nije loše, ali u usporedbi sa nestrukturiranom igrom i na otvorenom ima nekih manjaka. O tom ćemo kasnije kroz predavanje. Za one koji me ne znaju, koji još nisu bili na radionici, moje ime je Iva Brčić i predsjednica sam udruge Najsretnija beba Hrvatska. I sad već nekih 10 godina radim na edukaciji roditelja stručnjaka i radimo s djecom. Roditelji i stručnjaci, s njima radimo na teme vezane od samog rođenja djeteta pa do neke 18. godine, znači sve što je vezano za neke teme koje roditelji se s njima susreću, poput kako smiriti kolike, do prehrane, odvikavanja od pelena, prilagodbe na vrtić, kako razviti adekvatnu komunikaciju i nenasilnu komunikaciju, kako motivirati djecu općenito. Imamo i radionice nekakvog osobnog rasta i razvoja, tako bi ih mogli nazvati. Radionice holističkog pristupa kao što je holističko majčinstvo, gdje smo zapravo shvatili da je jako bitno povezati duh i tijelo, jer onda dobijemo zapravo najbolje rezultate. I evo sad zadnjih par godina zbog ove pandemije imamo i radionice koje su vezane za kontrolu stresa i straha i kako se nositi s tim, te kako pomoći djeci vezano za to. Pa evo, idemo mi na igru, imamo dosta toga za reći, pa da ne gubimo vrijeme. Vidjet ćete da zapravo igra u početku nije bila namijenjena djeci. To mi je jako interesantno. Nego je bila aktivnost kojom su se bavili odrasli. Evo kada su nekakvi prvi tragovi igara, odnosno da je postojala u vrijeme lovaca, znači kada su ljudi živjeli u plemenima, i ona imala karakteristike koje tu možete vidjeti i zapravo i dan danas dječja igra se bazira na upravo ovom: dobrovoljno sudjelovanje, autonomija, jednakost, dijeljenje i dogovor. I jedan od antropologa smatra da je to i početak nekakvih kompleksnih ljudskih aktivnosti. Jeli igra je zapravo vrlo kompleksna, možda nam se na prvu ruku tako ne čini, ali vidjet ćete sad kada ću vam pričati o njoj što zapravo ona sve obuhvaća i zašto je toliko važna. Onda ćemo bolje dobiti uvid u sve to. Ovo je tada bila nekakva svrha koju je igra imala, znači u ta rana vremena ljudske vrste. Prije svega, znači, uloga je bila nekakvo povezivanje. Jeli kroz igru mi svi surađujemo i naravno tu i učimo jedni od drugima i nekako tada je igra bila važna i na razini kulture i samoga društva, gdje su se zapravo te igre održavale kao nekakve kulturološki i socijalni događaji preko kojih su se onda ljudi međusobno povezivali kroz te zajedničke aktivnosti. Isto tako vezana je za učenje. Tada su, znači, kroz te igre učili lovci na koji način koristiti recimo oružje, kako se pripremiti u lov, što činiti i slično. Odnosno, često je bila simulacija nekakvog događaja, nekakve aktivnosti kroz koju su onda oni prolazili sve te faze i zapravo učili što činiti u danom trenutku.
Isto tako za usvajanje nekakvih pravila. Vrlo često, znači, u igri isto tako imamo pravila i onda se sjetite ako je igra ta kroz koju se oponašaju nekakvi društveni događaji ili općenito društvo u kojem se živi, tada se i ta pravila na kojima se društvo bazira zapravo oponašaju, odnosno na taj način i usvajaju. A to onda pridonosi naravno stabilnosti u zajednici, jer ako imamo dogovor svih članova zajednice oko nekakvih pravila, tada nema ni tih nekakvih razmjerica, svi zapravo to prihvaćaju tako kako je. Naravno, zabava, to nikako ne smijemo zaboraviti. Igra je prije svega tu da je ispunjenje slobodnog vremena, da se možemo zabaviti, družiti, znači za nekako opuštanje i relaksaciju od svakodnevnih aktivnosti i obaveza. I ovo što je zadnje jako važno, znači bilo je preživljavanje. Znači igre su služile doslovce za preživljavanje cijelih naroda. Tako je, recimo, to je jedan zgodan primjer, pa mislim da je to interesantno da vidimo koliki veliki utjecaj igra ima, ne samo na djecu, nego i na odrasle, i da vrlo često možda nismo svjesni koliko nam koristi i koliko bi bilo dobro da se i mi malo veliki prisjetimo kako je to biti dijete i malo se poigramo. Znači, u nekadašnjoj Lidiji, odnosno današnjoj Turskoj, trajala je glad koja je trajala 18 godina i onda se njihov vladar zajedno sa svojim savjetnicima dosjetio kako da oni nekako prežive to razdoblje i kako da izađu iz svega toga, a da, znači, ne poumire većina stanovništva. A oni su zapravo dali prijedlog da jedan dan se jede, a drugi dan se igra. I oni su shvatili da to jako dobro funkcionira i upravo taj princip podjele resursa im je pomogao da prežive tih 18 godina. Sjetite se samo kako djeca izgledaju kada se igraju. Znači, vi ih možete dozivati, možete im nuditi hranu, piće, možete dubiti na glavi, oni vas neće doživjeti jer su toliko udubljeni u tu svoju igru da naprosto ništa čuju ni ne vide. I to su, eto, vladari nekadašnje Lidije shvatili da upravo taj drugi dan, kad ljudi nemaju mogućnosti hranjenja, odnosno nemaju dostupnu hranu, da to mogu izbjeći igrom. Znači, te igre koje su se igrale na otvorenom su bile toliko intenzivne, toliko zabavne, da ljudi uopće nisu osjetili potrebu za hranom, a kada bi završili s tim igrama, bili su toliko umorni da bi išli spavati. I na taj način su uspjeli te resurse raspodijeliti. Tako da, vrlo jedna zgodna, interesantna činjenica o igrama. I kad vidimo i te neke prve zapise o igri, kao što vidite ovdje, znači odrasli su ti koji se igraju, djeca zapravo tu nisu imala nekakav pristup. A sad mi vidimo zašto je igra toliko važna. I ovo je nešto što bi bilo dobro da si svi zapamtimo, jer vrlo često doživljavamo igru kao gubljenje vremena. Znači, nekako nam ne čini nam se nama odraslima možda dovoljno interesantna ili svrhovita i možda imamo dojam da dijete kroz tu igru apsolutno ništa ne uči, međutim uči itekako i treba ih pustiti da se igraju. Tako da, ako želimo da se djeca adekvatno razvijaju i psihički i fizički i mentalno, znači jako je važno da se igraju i da imaju tu priliku, jer razvijaju razne svoje sposobnosti i vještine. To vam je, recimo, primjer, vjerojatno ste vidjeli na televiziji mladunčad lavova, kako se međusobno igraju. Oni kroz tu igru zapravo uče osnove preživljavanja, uče tehnike lova, kako svladati žrtvu i slično, što im je kasnije ključno u preživljavanju, jer na taj način uče kako uhvatiti
životinju, na koji način je ubiti i tako dalje. Tako da igra nam je jako, jako važna i za nas ljude. Nažalost, kao što sam rekla, često mi odrasli je previše ne cijenimo i smatramo da djeca ništa korisno s njom ne rade, nego da je to gube vrijeme. Međutim, ono što je karakteristično s druge strane, kako je djeca vide i doživljavaju, ona je njima nešto jako ozbiljno. God je mi smatramo samo kao nekom vrstom zabave, da si dijete ispuni vrijeme. Djetetu ta igra je vrlo ozbiljna, vrlo važna i puno vremena i energije posvećuje u toj igri. Ona je slobodna i spontana aktivnost djeteta, znači dijete samo odlučuje kad će se igrati, spontano kreće u nekakvu aktivnost jer ima želju da nešto napravi, da se s nečim zabavi i slično. Pri čemu, znači, cijela ta igra je jako važna. Taj cijeli proces koji dijete prolazi je puno važniji od nekakvog rezultata. Da li je to slaganje kockica, da li je to izrada nečega, ne znam, kule od karata ili nebitno. Bitan je taj proces kroz koji dijete prolazi. To je ono što mu pruža veliko zadovoljstvo. I kroz to, recimo, dijete jako toga puno uči u samom procesu igre. Tijek igre i njezin ishod nisu uvijek neizvjesni, odnosno uvijek su neizvjesni. Znači, igra može ići u bilo kojem pravcu i zapravo ne znamo što će se dogoditi. Recimo, primjer djece koje se igraju sa kartonskim kutijama. Može igra krenuti tako da je ta kartonska kutija, recimo, kamion za smeće. To dajem primjer, recimo, svog sina. Dobili smo, nekakav paket smo dobili, dosta veliki, tako da je on mogao sjesti u tu kutiju i igra je počela tako da je on u tu kutiju bacao one male stiropore koji su za zaštitu osjetljivih proizvoda. On bi to izbacao iz kutije i onda bi to slagao unutra u kutiju i igrao se da je to kamion za smeće, da bi na kraju igre ta kutija bila, mislim da mu je bila na kraju raketa. Znači, stvarno velike su mogućnosti, znači mašta im iznimno jako radi i zapravo sve je otvoreno slučaju i sve je moguće. Međutim, unatoč tome što je neizvjesna, što je spontana i nekakva slobodna igra, ali isto tako imaju utvrđena pravila. Znači, dijete samo se odluči koja će pravila postaviti i isto tako drugoj djeci ili osobama s kojima se igra zapravo govori pravila i usklađuje pravila s njima. Znači, međusobno se djeca i dogovaraju koja će biti pravila. I recimo to je zanimljivo reći da kada se govori o strukturiranim aktivnostima, da li je to nekakav sport, to mi najčešće pada na pamet jer govorimo sad tu o igri i nekakvom kretanju. Strukturirane znači aktivnosti, tu bi dala nekakav sport, pa i kreativne aktivnosti. Znači, tu postoje nekakva utvrđena pravila koje su odredili odrasli. Znači, u igri, dječjoj igri su djeca tako uređuju pravila. Međutim, u strukturiranim aktivnostima to su odrasli i stvari se rade na određeni način. Vjerovatno ako imate dijete na nekom sportu, znate da trener kaže na koji način se šutne lopta, na koji način se treba pasti, na koji način treba nešto nacrtati. Znači, odrasli su ti koji određuju i zapravo dijete nema mogućnost improvizacije niti kreativnog promišljanja. A to je ono što nam je zapravo jako bitno i zbog čega dječja igra ima velike koristi. Baš zbog toga. I isto tako, dječja igra koja je na otvorenom ima itekako velikih koristi
Je li znači u dodiru sa prirodom, dijete je na otvorenom, tu je svjež zrak, sunce, znači ta danja svjetlost koja potiče i lučenje određenih hormona, u dodiru sa travom, sa drvećem, općenito sa prirodom, potiče se imunološki sustav, znači luči se hormon važan za dobro raspoloženje, koji je usko vezan za spavanje i bolju kvalitetu spavanja. Znači, tu imamo još nekakve dodatne vrijednosti koje nam donosi igra na otvorenom. Isto tako igra oponaša stvarni svijet. Znači, kroz igru djeca rade ono što su vidjeli od odraslih. Da li je to da dijete, recimo curica, vozi mala kolica ili mijenja pelen u svojoj lutki, znači ono vidi što je mama radila, ili priprema ručak, ili sin, ne znam, pravi se da pere auto. Znači, nekakve te stvari koje djeca viđaju u stvarnom životu, kroz igru ona oponašaju, proučavaju kakvi su odnosi, kako sve to funkcionira, zašto se treba ponašati na određeni način, zašto neke stvari treba raditi. Znači uče te nekakve osnove funkcioniranja zajednice i međuljudskih odnosa. I naravno, dječja igra je nešto vrlo efikasno kada se govori o učenju. Je li dijete najlakše uči kroz igru? Znači, mozak, općenito ljudski mozak uči na temelju emocija i onda ako mu je nešto, pogotovo ako je u mozgu nešto ugodno, on pokušava pronaći te aktivnosti koje će mu ponovo donesti ugodu koju je osjetio organizam i onda naravno se opet kroz igru na taj način uči i usvaja. I to je jedan od tih načina i zato kažemo da koliko je to važno ne samo za malu djecu, ja bih rekla i za djecu u osnovnoj, pa čak i u srednjoj školi, pa i na fakultetima. Sjetite se ako ste bili na bilo kakvoj edukaciji i gdje ste imali nekakve iskustvene radionice, to se za odrasle zovu iskustvene radionice, ali to je zapravo ništa drugo nego igranje, određena vrsta igre gdje ste vi isprobavali određene metode. Da li je to kako ćete upotrijebiti asocijativne karte, da li je to kako ćete nešto napraviti na kompjuteru, kako ćete nešto fotografirati, ne znam, kako ćete voditi empatijski razgovor. Znači, to je zapravo sve neka vrsta igre kroz koju mi učimo. I naravno, vjerojatno ste primijetili kad imate tako nekakve iskustvene radionice da puno bolje zapamtite, baš zato jeste odigrali te uloge i to vam se onda jače imprintalo. Naravno, uspostavljanje emotivnih veza. Mi kada se igramo međusobno, mi se i međusobno povezujemo, međusobno dijelimo interes. Isto tako to zajedničko vrijeme provodimo i naprosto se povezujemo sa drugim članovima obitelji. S tim da bi ja rekla da jako je bitno reći da tate su jako dobri, odnosno jako dobri u igri s djecom i zapravo treba ih poticati da se što više igraju. Oni su ona karika koja je potrebna djetetu da malo izađe iz zone komfora. To ću vam objasniti kasnije kada ću spominjati rizik u igri. Pa evo imamo i znači jačanje raznih vještina. Znači, dijete u igri, ono je zapravo s jedne strane prisiljeno na kompromise, da prihvaća pravila, da prilagođava pravila,
znači na nekakvu suradnju. Ako se igraju nekakvih grupnih igara, znači gdje je potrebno više djece, oni moraju itekako surađivati i poštivati pravila da bi mogli uopće se odigrati. Isto tako, jako je važno i za jačanje emocionalne inteligencije. Znači, dijete uviđa kroz igru na koji način njegove reakcije, njegova ponašanja utječu na druge, koje su reakcije drugih ljudi, kako prilagoditi svoje ponašanje drugima. Znači, uzrok i posljedice svog ponašanja i postupaka mogu itekako lijepo vidjeti, te na koji način prilagoditi ponašanje, jako lijepo mogu učiti o razlici između dobrog i lošeg, znači i kako se korigirati. Isto tako, znači i razvoj komunikacije, znači da bi se poštivala pravila, da bi bilo nekakve suradnje, djeca moraju i znati komunicirati, prokomunicirati svoje potrebe, svoje želje, što im se sviđa, što im se ne sviđa, a na način da recimo drugog ne uvrijedi, da drugi shvati zapravo što on hoće, što ga smeta, što ne želi i slično. I naravno stvaranje odnosa, uče na koji način se ponašati prema drugima, što očekivati od drugih u danoj situaciji, i zapravo uče o međuljudskim odnosima. I ja bih rekla da je isto tako vezano i za razvoj empatije, donošenje i adekvatnih odluka, kontrola emocija, pogotovo u nekakvim društvenim igrama gdje recimo imamo pobjednika, moramo tipa čovječe ne ljuti se, evo ona mi najjednostavnija pada na pamet, znači dijete se itekako mora kontrolirati kada gubi, kad pojedete njegovog pijuna, a znamo da je djeci iznimno teško se kontrolirati. Naprosto taj centar u mozgu nije dovoljno razvijen i teško kontroliraju svoje emocije i ponašanja, a upravo kroz igru se razvija taj dio mozga i pojačava se ta samokontrola. I naravno, nenasilno ponašanje. Uče kako riješiti probleme kroz nekakve kompromise, dogovore, pregovore. Znači, uče se tim nekakvim nenasilnim načinima rješavanja problema. Razvoj mašta i kreativnosti, to je nešto što itekako se razvija. Znači, dijete prije svega s jedne strane improvizira, pogotovo ako nema igračaka, i to je zapravo fenomenalno da se dijete igra s onim što nađe, jer li tada improvizira, tada kreira i tada zapravo mu se razvija kreativno mišljenje, razvija se ta mašta, kreativnost, na koji način nešto napraviti, što funkcionira, ne funkcionira, i zato nam je to toliko važno, jer kasnije u životu nam itekako treba kreativnost i od toga da nađemo kreativna rješenja kako riješiti nekakav problem. Recimo, imamo nekakav projekt i usred projekta nam neko otkaže najam prostora. Pa sad moramo biti kreativni kako to što bezbolnije i lakše riješiti, a da sve lijepo funkcionira. Znači, kreativnost nam je itekako potrebna, a kroz igru to se samo zapravo potiče. I to je ono što sam rekla, da u tim strukturiranim aktivnostima nemamo priliku za toliko razvoj mašte i kreativnosti, jer je već sve predodređeno. Što se radi, kako se radi i nema dijete baš priliku da nešto napravi po svom, odnosno drukčije. Rizik. To je ono što sam spominjala, znači da, mnoge igre uvjetuju odnosno vezane su s rizikom. Sad ja ne mislim i da je to nekakav rizik koji je vezan za nekakve opasnosti, hoće pasti sa drveta ili sa ove penjalice, nego rizik može biti i nekakav drukčiji, da dijete se upušta u aktivnost u koju baš nije sigurno, možda se upušta
u igru s drugom djecom koju baš ne pozna, ili dopušta drugima da posude igračke. Znači, to isto može biti nekakav vid rizika. I tu su tate jako važni, jer oni su ti koji potiču djeca na to. To vjerovatno ste i vidjeli, pa vjerojatno i sami doživjeli, da recimo kada smo u parku, tate su te koji djecu guraju što jače, da ta ljuljačka što više ide, a mame okreću glavu i ne mogu ne gledati jer ih je strah što će se dogoditi. A upravo taj rizik, to nam je bitno da djeca izlaze iz te zone komfora, da prihvaćaju taj rizik i da uvide što mogu i ne mogu. Jer upravo kroz taj rizik koji ona preuzimaju, ona i razvijaju samopouzdanje. Ne znam, tata i dijete se igraju i sad trče ko će prije i dijete recimo pobjedi u utrci i na taj način znači ona i razvija samopouzdanje. Ako ja mogu tako trčati, pobijedati svog velikog tatu, pa onda mogu i složiti kockice u vrtiću ili mogu dobro napisati test ili ne znam, mogu voziti bicikl i slično. Znači, zato nam je taj rizik toliko važan i zato su nam tate super u svemu tome da potaknu dijete. Ali mame su više onak statične i to je sve nekakva nježnija igra i puno opreznija. Međutim, djeci treba i malo te poticajne igre koja malo ih vuče van iz te zone komfora i malo uvodi nekakve doze tog dobrog straha i nervoze. Je li isto tako u igri, znači oni uz roditelje uče i na koji način se kontrolirati. Recimo tata i sin ili tata i kćer se utrkuju ili bilo što rade. I sada kad tata pobjedi, dijete itekako mora se kontrolirati, jer u većini slučajeva, pogotovo kod manje djece, oni su iznimno ljuti i to im se ne sviđa, imaju potrebu možda i vikati i udarati, ali se zapravo kontroliraju. Ipak ne naprave to i to nam je jako važno da se zapravo nauče samokontroli. Kako je to njima jako teško, stalno to trebaju vježbati. A upravo kroz tu igru sa tatama, djeca to itekako vježbaju. Znači, već sam spomenula to jačanje samopouzdanja koje se prenosi i na druge aspekte života. Znači, i na školu, i na prijateljstvo, na druženja, na izradu nečega i slično. Igra nam je jako važna, znači, za reflektiranje. Je li, znači, dijete ima nekakvu aktivnost, ono si je zamislilo nekakvu igru i ono zapravo kroz tu igru uči kako nešto funkcionira, što se može napraviti, što ne može, koja pravila vrijede i zapravo kroz igru ono samostalno razvija razumijevanje o nečemu bez uplitanja odraslih. Bez da zna što bi trebao napraviti ovako ili vidi što se radi onako, nego dijete na svoj način uči kako nešto napraviti. I to zapravo nema boljega. Kada nešto sami na vlastitom iskustvu shvatimo, možda i nekoliko puta pogriješimo, ali bitno je da upravo kroz te greške zapravo naučimo kako se nešto treba ispravno napraviti. I naravno, zabava, to nikad ne smijemo zaboraviti. Igra je zapravo jedan užitak i donosi nam taj nekakav pozitivni rezultat. Ona nam pruža nekakvu zabavu, ugodu i zapravo motivira
pojedinca da traži aktivnosti koje donose užitak. Znači, zapravo da tražimo nešto što je lijepo, što nam se sviđa, što nam pruža nekakvo zadovoljstvo. I upravo zbog toga što je igra zabavno, što nekakvo veselje donosi, ima veliki učinak na angažman. Baš zato kroz igru djeca jako puno i najbolje nauče, je li taj osjećaj ugode i zabave i užitka osjećaju dok se igraju, odnosno dok, ajmo reći, uči. Ja bih rekla da je to učenje nekakva nuspojava igre. Međutim, što se događa kada igre nema? Danas nekako sve manje i manje se djece igra. Sve to nekako prešlo na male ekrane ili na igraonice. I s jedne strane, naravno, to ima svojih dobrih strana, ali po mom nekakvom mišljenju smatram da te aktivnosti su uzele previše maha. Danas vi većinu djece kad vidite da se igraju, to je znači, u nekakvim zatvorenim prostorima gdje ima puno djece i gdje oni opet mogu raditi neke stvari koje žele, ali su opet ograničeni jer imaju određene igračke, imaju određene sprave, određena pravila koje moraju poštivati. Znači nema opet prilike za nekako kreativno razmišljanje i maštu, nego koriste ono što im se nudi i na temelju toga i s tim se igraju. Isto tako, znači igra nam služi, kao što sam spomenula, za razvoj socijalnih i komunikacijskih vještina, jer daje priliku za učenje toga. I kada dijete nema priliku za učiti, znači nema ni prilike da se te vještine razviju. Pogotovo zato jer sve više su roditelji zauzeti svojim obavezama i sve manje vremena provode sa djecom i igra je idealan način da te neke stvari vezane za razvoj tih vještina koje bi trebali preuzeti od roditelja, bi mogli preuzeti kroz igru. I nekada je tako bilo. Znači, jako puno su djeca učila kroz igru, ne nužno od roditelja, ali od vršnjaka. Sjetite se, nekada ste svi zajedno igrali u ulici i zapravo na taj način ste učili o tome na koji način se odnositi prema prijatelju, što je ok kad mu kažete, zbog čega se naljuti, što ste napravili da nije dobro, što ste napravili da ga je usrećilo i slično. Naravno da su sad se promijenila i ta vremena, više nemamo igranje pred zgradom, sve nekako to, svi smo zatvoreni u te svoje stanove. Međutim, ta nestrukturirana igra i dalje može postojati i dijete se može igrati, tako da nemojte se bojati ako vam dijete kaže da mu je dosadno i da ne zna što bi, da mu odmah nudite nekakve igračke, prijedloge ili ne znam, video igre, samo da se zabavi i da mu nije dosadno i da je ono zadovoljno. Dapače, djeci treba da im bude dosadno, jer zapravo iz dosade stvaraju se najbolje stvari i veliki izumi su nastali iz dosade. Isto tako dolazi do slabljenja emocionalne inteligencije, ali dijete nema priliku učiti kako njegovo ponašanje utječe na druge, kakve reakcije izaziva kod drugih. Znači nema te nekakve bliskosti, kontakt licem u lice, da ono može na taj način učiti o emocijama, prepoznati emocije, uvidjeti kako njegovo ponašanje utječe na druge, niti razvoj empatije. Tu je isto tako problem i tih malih ekrana koji nam oduzimaju vrijeme, da nismo ni svjesni, i gubi dijete priliku za razvoj te emocionalne inteligencije. Danas sve više odgajateljice u vrtiću se bune i zapravo upozoravaju da djeci nedostaje fine i grube motorike. Nekada djeci nije bio nikakav problem zavezati žniravce u 1. razredu osnovne škole.
Danas to još uvijek je i osnovci, s tim se itekako muče. Vođenje lopte, hvatanje lopte, nekakva ravnoteža su neke stvari s kojima se djeca itekako bore i baš im ne ide. Jeli gruba i fina motorika se upravo razvija kroz igru, dok djeca rade nekakve aktivnosti, dok se penju na drvo, dok skaču, dok se igraju sa malim nekakvim komadićima koje pokušavaju isplesti i slično. Oni to razvijaju danas kada puno djece je i na malim ekranima i kod kuće nema priliku za tako nekakve aktivnosti. Znači, nedostatak kreativnog i kritičkog razmišljanja, znači nemaju priliku kada bi to razvili, jer već im je sve nekako predodređeno i ne dovode se u priliku gdje tako nešto mogu raditi i promišljati. Rješavanje problema, tu bi rekla da u današnje vrijeme nekako roditelji sve više žele udovoljiti djeci i da im budu sretna i zadovoljna. Naravno, to nije ništa loše, ali smatram da se ide u jednom krivom smjeru. Previše se nad njima bdije, previše toga im se servira i djeca naprosto ove sposobnosti rješavanja problema i sukoba nemaju. Danas kada se djeca ispred škole posvađaju ili malo... ne bi rekla potuku, nego onak malo se, sad mi fali riječi, malo posvađaju. Prvo što naprave, žale se roditeljima i onda se roditelji aktiviraju i međusobno rješavaju probleme. Umjesto da djeca nauče, ok, sad smo se mi posvađali, ja sam ga udario, on je plakao, nije se sa mnom htio igrati, znači to nije dobro. Znači, nema više te prilike da dijete na svoj način i samostalno nauči što se događa kada se ponaša na određeni način. I zapravo to sposobnost rješavanja problema više nemaju, jer su roditelji ti koji uskaču. Roditelji su ti koji naprave nešto kako bi djetetu olakšali, ali zapravo rade krivo jer dijete s vremenom ne nauči kako riješiti neki problem. Kasnije u životu to može biti itekako loše, jer se ne znaju onda nositi sa nekakvim svakodnevnim ili životnim problemima koji se nađu, a tada im možda roditelji ne mogu pomoći ili nemaju nekakvu podršku sa strane gdje moraju to sve sami odraditi. Nedostatno razvijena samokontrola, znači kroz igru, to sam već rekla, razvija se ta samokontrola gdje djeca uče kako kontrolirati, to je zapravo na jednoj nesvjesnoj bazi. Znači, tijelo se uči što napraviti kada je pod stresom, kada je pod nervozom, kad nije pod njegovom. A pogotovo to kaj sam rekla kada se igra sa odraslima, gdje on ipak osjeća dijete prema roditeljima i nekakvu ljubav, i brigu i povezanost i onda iako ima potrebu možda da udari tatu zato jer je pobjedio u čovječe, ne ljuti se, ali ono se ipak suzdržava i ne želi to napraviti. I naravno ono što se događa je da djeca su konstantno nezadovoljna, ne žele surađivati, ljuta su, bijesna su, pa zato jer im fali im ta njihova glavna aktivnost, to ono što ih usrećuje, za čim imaju potrebu, a to je igra, odnosno učenje kroz igru, proučavanje svijeta i razumijevanje zajednice u kojoj žive. I naravno da imaju tu potrebu za igrom, za druženjem, a tu potrebu ne mogu zadovoljiti. I onda naravno iz te nezadovoljene potrebe za igrom javljaju se osjećaji poput nezadovoljstva, netrpeljivosti, iziritiranosti i slično. Evo ga, ovo je jedan primjer igara. Naime, ja sam tu navela neke igre koje možemo koristiti da potaknemo zapravo psihofizički razvoj djece. I meni je ovo jako interesantno.
Pogotovo zato jer smo, evo, mi u obitelji otkrili jednu novu društvenu igru. Zove se Katan i kao što tu možete vidjeti, tu su nekakva polja, imate nekakve resurse, odnosno tu imate, znači, neke stvarčice koje možete dobivati, gubiti i tako to. I zapravo se pokazalo koliko samo kontrole treba i nama odraslima. Ja nisam vjerovala, ali koliko se ja mogu jako naljutiti, recimo, kad igram ovu igru. I to su se moji ukućani jako iznenadili, tome su se čudili. Ali isto tako sam i ja naučila kako se bolje, recimo, kontrolirati. I recimo sin je u početku znao i plakati kada bi izgubio i napustio bi igru i nije se više htio igrati, ali nakon par puta je shvatio, pa dobro, to je samo igra, neko dobije, neko izgubi. Ja sam sad izgubio, ali sam i dobio. Znači, i više nema te burne reakcije, znači možda se malo još samo naljuti, ali nema tog nekakvog plaća i recimo odustajanja od igre. Tako da društvene igre su vam jako, jako korisne za razvoj samokontrole i za regulaciju nekakvog agresivnog i nasilnog ponašanja. Jer stvarno, pogotovo kada vam se nešto događa u zadnji čas pred pobjedu, onda i tekako znamo biti jako ljuti i nezadovoljni. Ovo je jedna igra koja se može ovako, recimo, igrati sa plastelinom ili dijete može crtati, a služi za kontrolu ljutnje i vježbanje samokontrole. Ono što možete napraviti, možete igrati na 2 načina. Recimo, jedan način je da, evo, recimo, želimo malo poraditi na bijesu i ljutnji i onda date djetetu zadatak da nacrta u kojem dijelu tijela osjeća tu emociju. To će i nama, recimo, s jedne strane pomoći. Djetetu će pomoći da bolje, ajmo reći, otkrije simptome ljutnje i to mu onda pomaže da, ajmo reći, se zaustavi malo i ne izreagira. Naravno, to treba malo vježbe, ali možda u nekoj prilici gdje sa drugom djecom može osvijestiti, ok, nekaj mi se tu događa u tijelu, bolje da ja odem jer postajem jako ljut. Mogu bi se s nekim posvađati, recimo. Znači, isto tako, s jedne strane i mi kao roditelji možemo razumjeti bolje djetetovu emociju, možemo bolje osjetiti iz koje potrebe dolazi i dati nam bolji uvid kako mu pomoći da tu potrebu zadovolji, odnosno kako da eliminira tu emociju koja mu se ne sviđa. A opet, drugi način može biti da pročitate nekakvu, to si možete i na kartice napisati, recimo, nekakve aktivnosti koje dijete treba napraviti i onda to napravi od plastelina, ne znam, napravi usta koja viču, napravi usta koja se smiju, napravi ljuto lice, napravi sretno lice ili čovjeka koji hoda i slično. To se, znači, onda može napraviti od plastelina ili napravi čončiku u veliki plus, napravi čončiku u obliku srca, recimo, pretvori ga u srce, znači tog ljutog nek napravi u srce i slično. I znači tu omogućavamo djetetu da izrazi se. Možda će nam na taj način se i otvoriti, pa vam možda i progovori o nečemu što ga muči, možda u vrtiću, možda u školi, nekako možda nije imalo mogućnosti da vam kaže ili nije osjećalo se lagano da vam o nečem priča, a onda kroz ovu aktivnost mi mu dajemo taj nekakav predmet podrške kroz koji on se igra, zabavlja i onda često se otvore i kažu nam te neke stvari koje bi možda zadržali u sebi. Isto tako jedna zgodna igra je
termometar ljutnje, recimo, to je jako zgodno, gdje vi možete isto tako napisati, može biti žuto, narančasto, crveno ili možete boje na semaforu napraviti isto tako. Recimo, što se događa kad sam malo ljut? Znači, ljut sam, režim, mrštim se. I što mogu napraviti? Recimo da se smirim, mogu popiti vode, mogu se igrati s plastelinom. Igranje s plastelinom inače jako opušta. Kad sam već malo jače ljut, već sam glasan, vičem, lupam, odnosno glasan sam, lupam s nogama u pod, pa što bi mogao napraviti? Znači, to možete dati djetetu da si razmisli da si zamisli nekakvu situaciju da je bio ljut i što je mogao napraviti. Možda sam mogao malo otrčati ili sam mogao par puta duboko udahnuti da se smirim. I kada sam sad jako, jako ljut, što bi mogao? Znači, što se događa inače? A što bi inače mogao napraviti da se ne razljuti? Odnosno, kad je ljut, možda bi mogao, lupati u jastuk, možda bi mogao potrgati papir, možda bi ipak mogao i trčati malo. Znači, da izbaci tu svoju ljutnju. Ovo vam je isto jako zgodno da stavite i negdje na zid, da dijete to vidi i da tako se malo igrate, tako da i uči se i samo kontrolist, pa kad je i ljuto, da kad vidi to, kad osjeti da bi moglo biti ljuto, da si to pogleda pa da malo mu to ostane u negdje podsvijesti i da počne malo razvijati samokontrolu. Jedna jako zgodna igra Crna kraljica. Vjerujem da ste skoro svi valjda igrali. Ona vam je jako zgodna, jer znači dijete mora nešto napraviti što Crna kraljica zapovijedi. Moraju se micati dok se ona ne okrene, pa se moraju zamrznuti. Tako je, da. To je jako zgodno da dijete i s jedne strane vidi što se događa u njegovom tijelu, kada je zamrznut, da li mu je teško, kako su mu noge u položaju, a kako je to kad se odmrzne. To je recimo jako zgodno da malo detektiraju svoje tijelo i što osjećaju u njemu. I ovo je isto jedna zgodna igra. Znači, imenuje emocije. Tu vi možete reći, znači, kako se i vi osjećate i nakon što vi kažete kako se osjećate, možete recimo dijete pitati, baš me zanima kako se ti sad osjećaš. I kad im kažete na taj način, odnosno na taj način ih pitate, onda to daje djeci priliku da ona malo promisle kako se osjećaju. Jesam sretan ili sam zadovoljan? Jesam vesel ili sam jako sretan? Znači, to im daje priliku da malo razmisle o svemu i da malo bolje upoznaju te svoje emocije. Jer tek kad upoznaju svoje emocije i shvate što izazivaju u njima, tad tek mogu zapravo shvatiti i druge ljude i njihove postupke, emocije i slično. Evo ga, ovo je bilo današnje predavanje. Nadam se da vam je bilo korisno. Tu smo se malo osvrnuli, znači, na igru i na koji način nam ona pridonosi, znači, razvoju djece. Samo malo da tu nešto napravim. Znači, kao što smo mogli vidjeti, igra nam je jako važna. Iako se nama možda odraslima to ne čini sad baš tako bitnim, ali ona je ključna za dječji razvoj. I nikako im tu igru ne ograničavati. Naravno,
da oni imaju puno i obaveza i da moraju neke stvari koje trebaju odraditi. Međutim, probajte sve te nekakve aktivnosti koje trebaju, od učenja do obavljanja nekakvih kućanskih poslova, kao što je spremanje igračaka, do pranja suđa, da to bude im zanimljivo. Da oni u tome nađu i nekakvu zanimljivu nit za igru, jer onda kada je pronađu, bit će im puno interesantnije. Recimo, moj sin baš ne voli prati. Naime, pokvarila nam se perilica i uvijek smo mi slagali suđe u perilicu i ona je oprala. Međutim, sad kako se perilica pokvarila, treba sada to prati na ruke dok ne stigne nova, odnosno dok se ne popravi. I sad je to bilo, joj, njemu se ne da, njemu se neće, ali naravno, eto, tako je pravilo, svako opere nešto, pa će i on. I onda kada je on shvatio da se on kroz to može i igrati, onda mu je to postalo interesantno. I naravno da on nije sad da trči prat suđe, ali je uvidio da ako nađe to nešto interesantno s čim se može zabaviti, da mu je ta aktivnost puno jednostavnija za odraditi i puno je brže napravi. Tako da budite malo kreativni sa djecom, naravno u nekakvim granicama, ne baš da vam šaraju po zidovima i ne znam što da rade, znači u nekakvim granicama, ali opet da imaju mogućnost tog svog samoizražavanja, jer će biti mirnija, bit će zadovoljnija, više će surađivati i vama će biti lakše. Eto ga. Hvala vam na ovim lijepim komentarima. Stvarno se trudimo da imamo konkretne informacije gdje vam možemo ponuditi i konkretne nekakve informacije i ideje što i kako i sa mališanima i kako sebi olakšati i pomoći. Pratite nas na Facebook stranici Najsretnija beba i abeceda roditeljstva. Tamo stavljamo redovito obavijesti vezane za naše radionice i različite korisne savjete. Imat ćemo i radionice uživo, tamo ćemo ih isto najavljivati. Mislim da će sad prva biti odgoj bez vikanja, gdje ćemo govoriti o nenasilnoj komunikaciji, kako je razvijati, na koji način komunicirati s djecom i potaknuti suradnju, što kad vičemo, što tada napraviti i općenito kako poboljšati odnose između roditelja i djece, kako potaknuti njihovu suradnju, izbjeći te nekakve ispade bijesa ili nepoželjna i opasna ponašanja. Pratite nas tamo ćete dobiti sve što vam treba. Ja vam sad ponovo šaljem link za naše ankete i hvala vam još jednom što ste ih ispunili. Oni koji nisu, ja vam šaljem vam pa ih možete sada ispuniti. To nam je jako važno da dobijemo zapravo uvid u to što vama treba, koje teme bi htjeli da obradimo i za sljedeće projekte, da znamo zapravo na što ciljati i kojim se temama baviti. Hvala vam još jednom na sudjelovanju i vidimo se za tjedan dana. Lijep pozdrav!